Менин келинчегим экөөбүз 6 жыл жашадык. Баары жетиштүү, баары жакшы болчу. Бир уул, бир кыздуу болгонбуз. Анан ортодо дос кызы Москвада иштейт. Ошол жака кетип калыптыр. Мен жумушта жүрсөм. Талак берип үйлөнсөм болобу? Келинчегим келбейм деп жатат. Алязубилла. Бир уул, бир кыз болсо, буну таштап кетип калса. Дос кызы чакырып, мына. Дос. Арам достордон сактаныш керек. Бир таква досту кармаңыз, 1000 арам досу таштаңыз. Ал арам дос сиздин дүнүйөңүздү да бузат, ахиретиңизди да бузат. Эртеге өкүнөсүз, кеч болот. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ал-ахилла" деген достор деген сөз. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dostor ertege kıyamet günü biri-birine düşmanlar. Bu жерде dostum. Kıyamet günü biri-birine düşmanlar. Biri-birini sata turgan, biri-birini dozokko түртө turgan. Ana oşundu. Hiç kanday dost boz yok. Bir gana. İlla al-muttaqin. Bu Allah'ın sözü. Bu perişte insan, cin, paygamber insanın sözü emas bu. Allah'ın sözü. Allah aytadi. İllal muttaqin. Allah'dan korkup günödөн saklangan uşular gana çınıgı dost boluşu mümkün. Başkalar jönüne sayasatpı, akçabı, biyilik, baylıkpı. Al dost emas al. Özün aldap, uturumluk жашоодо özünün paydası üçün hareket kılıp atkanda. Açık ele. Ançamçasına katı tiyse. Anan görök inşallah. Gelingizler, biz imandı dost boloylu. Adam gerçekten çınıgı Müslüman. Kudaydan korkan şu günölerden birimizi günölerden toktatoylu. Birimizin jakşılığımızı ıra göröylü. Tilibizmen dozum dep koyup жүрөгүңдө kuyup atsan uşu dost bu. Bu münafık dep koyup bu. Maşine aldı, üy aldı, içinden kuyup atar. Josu balası jakşı emege okudu, jakşı ийгиликке жетти. Kalp ele sırtынан ele kucaktaşıp dosum dep. Çok. Bu жылан da. Мурал эми не болду темнеке? Ошо ортодо дос кызы Москвада иштейт экен. Москвада келен, эмне кылып жүрөсүң аякта? Идиш аяк жууп тияк. Кел бул жер жыргал булдадык дедилер. Шайтандын чакырыгы. Бул шайтандык бул. Анлык шайтандык. Бул дозоктук, дажжалдык турганда. Bir bala bir kızın taştap, kuyusun taştap. Kандай böyle? Kiçinesinden oşon için imandı, üybülönün, talim, tarbiya, savagın bereli. Bu dağı çekesi surau verip alganın bir çekesele olup atsa gerek. Biz barыбыз ушуга barыбыз ойлонойлу. Bu savak жөнеле ме, savak aytıp koydu, uqtuk, boptur kettik. Yok. Biz her birimizin arkamızda el var, kişi var, tuğandar var, dostlar var, kudasıyök var, koşunlar var, klastaş, kurstaş. Jana başka nemeler var. Biz aytaylı, deyli. Bir gana moldanın moynunda emes. Bir gana bir alım, je davatçı, je karının moldunda, imamdı moldasının moynunda emes. Barımızın moynumuzda. Bu jana ökünüştü de. Ne kılayın, hem acıraşan. Eki balam ne olur? Digi kayakta olur. Ana ahirete. İnsaf tevfik versin. Dua kılıp, istiğfar dua kılıp, eptep çakırgan hareket kılın. Alıp kelgenge. Kanday olsa da. İmandı yaşayan ata enesi vardır bu jerde. Qandaydır aytып деп.